Nous parlons à quoi mais galaji la de quand on le Ewenyigba TV ko kwa mi le gere December la ma ho e fa go me ko nya mi eje egba me lazime ple one Emmanuel Damansa alaba mil anu fon ko kumde alaba mil anu fon ko kumde election 2024 Mahama jiduma lo Bawumia la jidum enya agro ta Mr. Emmanuel always on Ewenyigba TV oh akpe yo lucky akpe na mi ha yo alaka nya duoma o mi o kata mi fo akpe ida akpe na ma wujipo bitala akpe Akɔdadaa gado for 2024 le mi gare December la ma ho ta apobe campaign eje go menye ta Mahama aga do be gbona Bawumia ha be gbona o pa ma vi o kata o cho gbegaji north ba kana pobe ala jiduma MPP alo NDC nkata na ba NDC ala jiduma ta be NDC lai nenye be mi o kata mi pe ni mo kata to ma mi le cho fara ma vadas na na neme ke fia okay ma yenya avion okay nu sese ebe enu ma to mile nu kai plan kai mi ke to ma mile alo mile mi apa ganya ho mo le position ya rako okay na be mi o ganya mo le position adaka wa gama de alaka ofie mo le position alaka ife na yen ba le wonton popote na dan kuma no ko va dadala nu ojiko okay chonga wa te bia dala no ji ni chonga te bia dala no mana ta wa gwa be mi apa ganya wa okay o mo ba le position ya rako okay ka ta to sin de ka de jibo anuye le Mahama o time alo ya me play 1 CD akel akufado alo MPP o time me play 2 CDs alo 1 CD na le ata to sin de ka na le pa okay nyen ka Mahama o taja okay ne yebe mo wodo vila okay mo pona ga gbogbo okay kakale mi o president ye mafia okay akufado dia okay ne mo wodo gbogbo kra ga mo pona ma general na kamu okay mata manyaba ne yebe Mahama ga trova okay mi o ga fine ye du ko ma bobo na mi o kaka okay ko kareji be Mahama tina no ga be kareji okay aka me poba ka ayi yo to trauma anu to trauma malakpo aka ma de sa de klo o khose okay ta ji khose ne ko yi ma lo on popwe ye ne pona no le Mahama la me be Mahama na oga nyanu popo nuima okay nyanu popo tinuima okay ba ne be Mahama va okay o ga ne mi ka eji ajomi popo nya ma ga nanyo okay onto LNDC ma lo LNPP ma LNDC vijiji ma tata yo no vinyo kata NDC okay ta family kata LNDC oh nice okay ta ji khosela sio lo popoti no bo ne Mahama nya va alo godogodo Mahama va ga 2024 azo ha oji khosenya be no va no totroge yeah ye ko sema kana Mahama va ko no mo trode mauta ha nanye be wonye be anuanya 100 okay godo manya be ava 50 okay e mama okay ga ka me be bien fifi library be bien me be bien fifi la library kana Mahama va ye no mo tro ka ale bo no la ne ma lo ga tro yijide aga ko ji hosema mon popo ma ga ko dare Mahama godo ye jikwe nkata NDC la okay eva ye jema be NDC mi o timonya okay ta ka khwedema ko khwedema kama khwedema kwa okay ma khwedema ne ko la be ale MPP al fly na be MPP kwa je la mistake wa okay bate ga ba to apo no agwa be wo yo patele no gbeglo mo okay an mada nyama believe ne be Mahama vala and the side of no ga gble ha okay manya be la mo okay kana ko be enye vegbeto alo cho voter register NDC enye vegbeto for party en manta wa na lema alo no ko NDC la mako de wonya vegbe team yeta ena be nyama lema na okay be Rollins JJ Rollins e ka va ye kweve alo ji to vata tana khoidema pa agbegble mo manyonyo mo lema kana na mo le be Akɔdada la na yalo ka fina da kona ma na mo le ba nyema akwa amagboto dinanu okay mi dinanu von okay akele yi me kana amieva okay
ale to ha bube ya te gaba wa me va so so le jina ne mo ina ta me va no difference bo le me be a me va do nyare komo bo ha wo taro jinya be ya wo do nyi ne du me vi wa po jesidele mu aka me nyamu ye kakage etwe gbona minye ina ta no trona ne me na mara ka atia atosi Mahama o campaign de ka na alo nyadeka ye no bro yo vivila to mo no pa me wo nye ododo okogbona me khoidem anyo bana mi kwena ma sama kwena onu ya ata adonkun de ka de ji ya onu ya de ka ma donkuna ba na be nu gbagban la tapare ha achona folanti azan ya aba pe akwa beta mi na echide anyanwito mo kata eyi enu ye nu nana eke ohin be wakona mio ikena mio ha wakojimalenti be ntu ye nyamanwe melezi jo kaka still gala donyo mana tanya ye susula ga no fieba MPP to order kama ba yo mu do afo na amio ka de chidole vote antomo ko alamu ga antomo MPP tara kan ba yo akareje MPP menye be no ko le party yo ma ko MPP tara kan ba yo akama bia me fieba no ko le party la yo ma ko abenye mano party yo mo kwa nyima lo yo mo ko akagbo la bati mo nye habobo nye azon ayenye vita party nye to party na tita elem alo boa magle ta o mon popo anye be 2024 mana awi o mon popo anye be 2024 Mahama awi kana Mahama ma win o ye onye be Bawumia va win de anu godo ne mi hoplema amara ka jikoru gana na ko la walo puna football godo amyo kata mate ga win zeka ka mon popo pa nya mon popo pa nya bala alo la nya godo do la manya ba Mahama na trova kale amaro no gbambe onu nya be nya party me va power alo ma win kama vula Ghana nya maganya Ghana VGGO maro kunya uga ga jira nya no kata ma zo mo kwitoto kanu nya be Mahama ma win o de na nan le fiera gbo yima ganye Ghana vialo ni oga alo ne ma wino kwa na kokuro ko chogene ma chogene ma ko me kyo na kokuro ala glo ala nyon mila ma ho ke gbado do la mi anya be America ha gava e ha na we na mi ikene jiwa jo mi yo akpa nu kola mi ga mi asagara gie alo mi asagara afia ta Emmanuel Damansa pa nkwema mi sesam alaba akpaba mi ga de kan onklem le Ewenyigba TVG mi jagba na mi apa nyao na do no via de gbo mi jagba na mi subscribe na mi apa channel mi like mi me alaba nyana kaka agbago adafisi afi nkonye Christian adiabo alo civist inye nkonyeta mi klami ma wono na klami